Sahi khudingi September thana lakpada Manipuri aikoi khudingi thamoida tuhat piraba kangbo singbu yokat piba manaba khunai amagi manglan sagat chabagi amadi apunba imalebak asibu nungsi jabagi ihul ama adumak lai mitai phurup ki langban tha aikoi gi lairam land tin khraba ipai pu sing ima ibel sing pumnamak ki maphamda haikat leikat tamjaba tha asi Manipur gi mapari lamyan ba hijam irabot ki maphamda ikai khumnaba uttuna September thabum ama chupna irabot tha palan taunari lamyan ba sina hinglingai matamda lamdam masigi lawmi sinmi singyauna sotharaba kangbu singidamak pambom tingkhiba amadi atop lam kayada kathokpaga loinana tawbiram thabak singadu aikhoina singthabada loiba nairaroi kunsuba sahi chagi anganba matamdagi lamyan ba sina imalon Manipuri sahita hingat handuna chawkhat na bohona khiba British Sunrise Bat ki ka henmaniti ki mayokta lawmi sinmi singidamak yaiphana bohona biramba singadu Manipur na lairibu makai khak kawbu lairaroi lamyan basina tawbiramba thabak pumnamak adugi manungda journalism gi lamda toramba thabak sing ngasi phawba mayek lana taaduna lairi Akasbani Imphal gi pau kangbuna yumsagasi namit khudingi pungpham masida sandok chariba akhanaba thorong gi saruk ama oina ngasi puduna lakchari lamyanba hijam irabot amasung mahaki journalism aikoi khudingmakna khangi madudi journalism natraga journalist singna khunai gi mit yeng amadi wakhalona chingba hongdok hanmangami anganba matamdagi hauna journalism na khunai amagi aphapatta lepada achaubu thodang lauri jati amagi laibak lepada chawnu mateng pangli Vladimir Lenin na ingkumja lising machama panda iskara haiba pausi ama phongduna mahaki wakhalon laibak amadi lawmi sinmi singi oiriba phibam ningthine iduna phongki matung tarakpa Englishing machamapan tara tareta lawmi sinmi singna matamudugi Tsar Nicholas II gi mayokta Russian Revolution hoduna anauba Soviet Union haiba communist ki sarkar lingki revolution adubu Bolshevik revolution hairiga su khangnari Bolshevik singna iskarabu makhoi gi paucheni hairi matau asumna Bharat ki jati gi mapa hairiga khangnariba Mahatma Gandhi na mahaki Young India masung Harijan hairiba sayol gi chepong sing asida mahaki wakhalon sing saityagrahana chingba lam kayada iduna matam maduda British lenga ki makhada mikha ponduna leiriba Bharat basi singda anaubu wakhalon asa amadi thauna hapna bohonaki mahaki autobiography maktada Gandhi na journalism asi miyam gi seba taunaba khulai amani amadi pauche amada akanba pangal lai haina iramki matau asumna malem gi lusingba kayana tola taraba kangbo singbu yokatna bohonabada amadi miyam gi amato aiba mapangan sagatna bohonabada journalism gi mateng laukhiba amadi makhoi masamak journalist oikhiba gi wari ngasisu aikoina thengnari asigumba miyam gi lusingba singi manungda Manipur gi lamyanba hijam irabot su amani haiba yai journalism na miyam amadi khunai amagi laibak lepada lawriba thaudangi matangda Akasbani Imphal gi ipau kangbuda Editors Guild Manipur gi hanagi president amasung Tom TV gi editor in chief ahong changmam mobina asumna hai Manipur da journalism gi yose hijam irabot akoina miyam gi luchingba irabot hana khangnariba koi jananda irabot na hodombani mahakna maitei chanu haidana kogi chepfong ama puthoktana Manipur da matamdu da printing press leitringe da kogi cycle style machine dorga namaga puthomi ta sengbati journalism se irabot na manangalinge da masigi magi ihogdu da masi yahonbagi maruiba maram amade koi journalism sina koi khunai se de piriba magi contribution haiba tari masi mana nganna khangbadagi paukse si puthoktaba yade hedna tawgebani hoji paukse si ngalingai dadi koi miyamna I pau hangnana ba honaba aduga koi da entertainment gi education gi haiba area ahom sikakta da koi confine targa paukse gi maruiba role si aduni hana lorame
अदु हुजिक्ति पाउसे नत्रगा कोइने मीडिया ने खंगनरिबा कोइ जर्नलिज्म की सिंबमसिना खुनाइसिदा कदाइबो ngамगे से कोइ मिपुं खुदिंगना खंगे हुजि अनौबा लाइबा ट्रेंड सिददि कोइने मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल लाइदना मियाम जे कोइना इथिल पिबंगमे मियाम सिद इथिल पिरागदि अमु ओपिनियन सागलपंगमे ओपिनियन सागलपंगमगदि कोइ मियाम सिना करिगुम्बा खोलावगुम्बा लेंगाना तोबदा अरानबगी बोइरो अचुम्बगी बोइरो कोई चैबो बोरो थागत बोरो पब्लिक की वॉइस मख थोरकनबगी मरम से मीडिया न मगोय हल्ले अन मीडिया की सुगुम्बा मरुब रोल से यामना ngaliङैदा इराबो न मा मसामक कोइ यावल लामी हैबा तारे अहोंगबा पुरकपा पाम निपा अमा ओइरकपनिना महाकी खोलाव से मियाम यौनब होनरकपा मियाम की ओपिनियन अमा सेमनो होनरकपा मदुदा माना सिनब ngamnaba haidana koina mana chefongdu puthombaduni maduma hojik ekoi khunai yamna maruoiba se kudam moina koigi manipur lengang na hojik si koigi yu thingbagi matang da public opinion launa ba honariba adegi scheduled tribe demand committee ki scheduled tribe to tanba kangbu singchina public opinion launa honariba sigumba mayam se lakpa matam da tangai phadana miyang ki kholaw si ta ge hargati ekoina media ki through da अखंग आई मयामना तोंगान तोंगान ब हिरम सिंगसिदा मदुगी कानादबा अफबा फत्तबा मयामदु फोंदोगा मदु नैनरगा अदुगी अफबा फत्तबदु लोक्सिनबा याबगी तंजादु फंगी अनु खुनाइसिदा होजि लरिबा मीडियागी मरुइबा थौदांगसी मणिपुरगी दमक्तदी कोइ लमयानबा इराबोना कोइ इनोट अमा पिबिरमगा महांगना कोइगी खोंदाफम अमा थंबिरमगा मथंग साखुलक्तना होजिक्ति कोइगी अनौबा एज हाइगदारे कोई टेक्नोलॉजी की सिदा कोई तांगगा कोई मीडिया की थाक्सी योरपंगमबनी अदुना मसिगी फिबमसी लाकनबो होनबदा अदुगा मियामदा कानानबो होनबदा हिजम इराबोना अखोइदा अचौबा कोई इनोल अमा पिबिरमी हाइना थमजगे कुन सुबत सही सागे अंगन मतमदा मणिपुरदा मणिपुरी लोल अमदि साहित्य बुनुंगसिजब मियोय कया लमदम मसिद थोरक्की मसिग लोइनना आइखोइगी लैजरमलिब लाइनिंगबु अमुक हन्ना हिंगत हन्ननब होनबिरंबा लुसिंगब सिंगसु थोरक्की मखोइ सिंगदुगी मनुंगदा हिजम अंगांगहल ख्वाइराकपम चावबा लमाबम कमल हिजम इराबोट लाइनिंग हन नाउरिया फुलोन चिंगबगी ममिंग पनबा याई लमयानब हिजम इराबोटना जर्नलिज्म गी लमदा थबक तौखिबसी तांकक अनि थोकना येंगबा याई अहानब तांकक असिना महाकना मणिपुरी साहित्य मदि ममालोन चौखनब होनखिबा अदुगा अनिसुब तांकक असिना मणिपुर यावना भारतना ब्रिटिश लेंगाक्तगी निंगतम फंगनमदागी मतम असिनी लमयानबसिना ढाकादगी मही मसिंग तमलुरब मतुंग इंग कुमजा लिसिंग समापन कुनिथोइदा मैतै चानु हाइब चेफोंग असि फोंकी ब्रिटिश लेंगाकी मतमदा भारतता साहित्य लोल अमदि कला संस्कृति की लमदा ममिंग लेरबा बेंगोल द लेरिंगैदा मणिपुरी साहित्य मदि लोल सौखत हनब पामबगी इहुल इराबोट लाखी बनी हाइना अखंग अहिसिंग मोट पिनरी मणिपुर की अहान मसेफोंग मैतै चानु असि हिजम इराबोट मसामकना स्टेंसिल द इरगा ऊन साबा साइक्लोस्टाइन मशीन द खुदना रोलर चिंगदुना नमलगा पुथोकपनी प्रेस द नमलगा फोंग मनatti लमयानब मसामकना एडिटर ओइबा मैतै चानु सेफोंग असि थोरकपदा कवि डॉक्टर कमलना तारामना ओक्तुना इखी मतम कुइनगी तुंगदा लेंगसिलक्ले इमा मैतै चानु मैतै साहित्य मंदिर मनुंगदा यंदाई थन्नलै हापतुना कत्लुसी इमागी खुयादा मतवसुमना मैतै चानु सेफोंगना मतम मदुदा मणिपुरी साहित्य मदि लोल चौखट हननबगी यानिंग हुलनकी हिरम असिगी मतंगदा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की एडवाइजर सु ओरिबा इराबोट की मतंगदा लारिक इबा लांगोलजम इबोयामा मियामना लांगोल इबोयामा हाइरगसु खंगनरिबा अइबा सिना आकाशवाणी इम्फाल की पाउ कांगबुदा असुमनो फोंगदोकली मैतै सेनुसी 1922 खितंग थेंगदर 25 दा हाइबसियाव यादुगा मयाम पुनम लौनरिसिदि 22 दुनि अहानबा मैतै लोनगी मणिपुरी चेफोंग अहानबनी हाइदना लौनबनी अदुगा होजिकी मैतै सनुमक्ता लेरिसिदि माकी आइडियोलॉजी की करिगी वासी थोइना इचंग चंग्री हैना लोबु याय मरमदि मसिना पीरिसी अखोइगी मणिपुरी खोरिरोल साइटगी अदुगा अखोइगी कल्चर की स्वाइसी खरा मपुंग ओइनेना लौई लाइक थीबना अखोइना मसिगी चेफोंग सिगी कॉपी सी फंगमंगमदबसी कनागुम्बदा कन तोबल लेरमबदी याय अदुगा अमा सी फंगबदी ngamdre
ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯐꯪꯕꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯅꯧꯍꯧꯅ ꯌꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯤꯅꯥꯟꯁꯥ ꯄꯦꯔꯦꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯀꯣꯃꯣꯟꯒꯤ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯃꯛ 1914ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨꯗ ꯐꯣꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯕꯥꯡꯂꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯍꯠꯇꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ 1920sꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯅꯥꯟꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 22ꯅꯦꯕ 20sꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯣꯃꯣꯟꯒꯤ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯅු ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃꯛ ꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯅꯧꯍꯧꯅ ꯌꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯏꯊꯤꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯏꯌꯣꯟ ꯂꯦꯞꯄ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ 1913ꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯒꯣꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯛꯈꯤꯑꯕ ꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯈꯤꯌꯦ ꯑꯥꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯐꯥꯎ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯒꯣꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ इन्नदी क्लास 5 पास तौबखक ओइरम्मेब अदुना क्लास 6 7 तममगा मा स्कूल जी थादोग चखी हाइबसिने हजिक लेरिसिना लोइनना पोगोस दैदा मतम दुदैदा भारत की तोन तोंगानबा मसक नाइबा अइखोइगी रांति दे खंगदे अमद खंगदे ओइरकदबा कांगबु अमा मतम दुदैदा मफम दुदै लाइक तमी हाया अदुना बांग्ला लोली चौखलेदनको मोई साइड आयोरे मतम दुदैदा से शरद चंद्र की बंकिम चंद्र की कदगी मखन मथेन रवि ठाकुर की करिगी मयाम अतै मयाम से लेरे अदुना मदुगी मसकमा खंगखी मदुनसु अइखोइ मणिपुरी लोन मणिपुरी साइड मणिपुरी कल्चर मयाम से मसी फुगतनिंगबा पुकतनिंगबा अदुगा सेंगतनिंगबा सागतनिंगबगी इथिनमा मंगोंद सोइदना लेनिने खल्ले लमयानबा हिजम इराबोट की जर्नलिज्म की अनिशुब तांककता अनौब जुग हारिबा सयोल की सेफोंग से पुथोखी लमाई निपान पानबा सयोल की सेफोंग से हिजम इराबोट ना एडिटर ओइदुना खुदना स्टेंसिल ककलगा अमसुंग साइक्लोस्टाइन तौरगा इंग कुमजा 1993 की एप्रिल 12 पुथोखी हाइरिबा सेफोंग असिदा लमयानबा सिना तालंबा राजनीति की पंथुंग सिंह लौमी सिनमि सिंहबु योखत पिबामदि ब्रिटिश लेंगा की मखादा लैरिबा मणिपुर की तुंगी लाइबक करमना लेपकनि हाइबगी नैनबदु सेंगना ममी तारी अनौबु जुग सेफोंग असि इंग कुमजा 1993 की एप्रिल तांग 12 नोंमाइजिंग नुमित अहानबु खुनम सेफोंग असिगी अहानबु लमाइदा सेफोंग असि पुथोरकपगी मतांगदा हिजम इराबोटना निंगथीना पल्ली असिगुमलबा अनौबु जुग हाइना मिंगथोनबा आर्टिकल असिदा मालेमगी अनिसुब लंजाव लोइख्रब मतुंगदा नोंगचुप यूरोप की मिखा पोंदुना लेरंबा पोलैंड जेकोस्लोवाकिया सिंह लेबाक सिंह मनिंग तंब लेबाक ओइरखिबा नोंगचुप एशिया दा लेनरिबा फिबम सिंह कराची बॉम्बेदा हीरोइ सिंह ब्रिटिश सिंह मथक्ता लाल हौखिबा लौमी सिंह इहोंग सिंहबगी मतांगदा निंगथीना इदुना मणिपुर की मियामदा खंगनना होनखी अदुगा हाइरिबा आर्टिकल असिगी अरोइबा पैराग्राफता असुमना इरी भारत की निंगथौ पानबा लैपाक मखैसु मवोंग अमा होरकली पृथ्वी की अनौब जुग की पाउ पुदुना अनौब जुगना मणिपुर प्रजा की युमदा सयोल की अमुक चंगदुना पाउ तमजनबा वा ताननबा अनौब जुग थोकचरकली नौन थोकचरकपसि असिबु लैपाक की पंगल हापियु ख्वाइ लैपाक की सेवादा मतिक चाबो ओइबनी जरी सी असिना सही की अहौबदा लैपाकता नोलुक जरी
lamnyanba hijam irabotna anaubu juk chefong puthoraki manipurda nupi lan thokraba matung mahakna manipur praja sangha amadi manipur krisak sabhagidamak chokthaba leitana thabak torokpa matamdani lamyanba sina mahaki rajniti gi wakhalon amasung matam aduda manipurda honglakiba laipak ki saktam sing adugi matangda iba ngamnanaba anaubu juk haiba chefong asi phongbo yabagi ayaba manipur state darbar da gi neiki ing kumja lising masamapan ni putaret ki March ki tang taramapan da phamba darbar gi warep number 15 subada ayaba si piki irabotna chefong asigi matengdagi matam adugi rajniti gi oiriba phibamda mahakna wakalon puthoktuna miyamda mit nakong oinena bu hanarakki lamnyanba hijam irabot ki anobu juk chefong asigi matangda manipur da phongba miyam pauchigi editor saikhom jugolna akas bani Imphal gi ipau kangbuda asumna hai matamda kogi India gi independent struggle se anwa thak leba ada manipur da su independent struggle se irabot ki magi independent struggle se da so yawa amane India gi independent struggle se da group ani thoi amana sejau pai wa lawam chawa singna lusingaga British India da gi tathok pamba atopa kangbu mana lomi amusung simi singna lusingaga British India ri tathopam ani si gi movement si unjalaga adum chamine adaida manipur da irabot na yalhana ningtambagi struggle si mana hogdeba adudagi anuwa juksida adugi paujel British tathopagi andolon da anuwa paujel ama sadopagi port amaka anuwa juksida mamitayeba manipur da leiba lomi ayamana lomi oibanina lomi sing mayam se punjalaga adugi British tathopagi struggle aduga loinana akoigi loyam jaba sing matamduda British ka dagi ningthaugi monarchism gi magi loyam jaba haitare monarchism je asigi na dominant oina panba matamnina matamdugi ihoutuda British tathopa at the same time akoigi loyam jaba sing dagi miyam da akoigi lam yenthopagi movement ama adu chanjalleba madugi themes tu da Marnaya Masagalaga, Deda, Irapania, the Miamzi, Honaba, look particularly Lomi sing Honaba, do Iho the man Lamjingi. Mana Dugi, Yodugi Lamjingba, Gi Roludani, Sai, Say Meama, saying Meam, Putokana, Horo, Kana, Sape, Say Meama, Man laying in the Adugi, Canomando, Adugi, Cano the Tims to the name Mana easy. Lebak ki chokot pa porpai se lomi simi yaudana chokot pa porpai yaro development nai di thabak suba simi lomi ajina pot pothokpa adagi chokot pa gi machak mayam pothokpani na makhoi yaudana kaisu chokot pa yaro aduna chokot pa si porna bai damakta adugumba simi sing lomi sing gi interest ta iba ngangba adu makhoi gi lingjin manaw porakna bohna ba asina maruba motive oineba sai media gi role se music ekoi ta sena da media si ayamana ekoi narrative se media da phongdoi ba narrative mayam sing se ayamana sason pariba lengak pariba senjau paiba ina khumba kanguna ayamba mogi mot se ayamba chatleba aduga lomi amsung simi sing ade thabak wana suiba sing sigi wa phudi mang di pu kutaba aduna makhoi gi interest ta thabak to wai si na maru oiba oibanina awon ba ma por pai ba se thabak suba mi sing yaw do share ta se na da media da thabak suri ba reporter sing adagi magi machine man adagi computer pai ba kari ba man ge thabak suba mi ngak ta ne makhoi gi tolop adagi makhoi gi wages man ge mapung phana ma tiksa na pi der boidi media su ke sokoleba adura makoi gi welfare gi kari gi wakal lon mayan jiga mayam gi apun bagi ningtam bagi hodu ga yam mari leineba aduna sai gi media sing ji hujikti ayamana narrative se ekoi gi ruling class kangu awang watha ki kangu
ꯑꯗꯩ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ अनौब जुग चेफोंग असिदा मतम अदुगी राजनीतिक लमदा मरुओइना इंटरिम गवर्नमेंट लिंगनब होनरकप मतमदा इराबोटना महाकी ओइब वाखलोन कया चेफोंग असिदा मयक सेंगना ताहनखी इंग कुमजा लिसिंग मचमापन निफु तरेत की जुलाई कुंदा चेफोंग असिदा मणिपुरदा मरकी शासन हाइबदी इंटरिम गवर्नमेंट अमा सेमननबगी मतांगदा सभा तिनबा हाइबा वाहि असिगी मखादा लैवाक मियाम पुम्मदा खंगननब होनरी वारोलदे अगस्त तांग 15 ngasi tha asimagi manungda British na Bharat ki sasan samata sinaragani hairaba matam asida Manipur dasu marak ki matam ki sasan punaba interim government ama semgani hairi asigi maramda wa kaya su laipak na tanare semgadaba sarkar asi laipak ki wayel onbagi matangni asigi loinana ayamba wa sabha asida ngangnagani khwai pumnamak na lakpinaba ningsingjari numit July tang 12 ing 1998 laipak pokpa matam nungthel pung mari tabada mafam MDO hall police bazar masiga loinana mahakna sahidugi July 16 da phongkiba anaubu jukki ahan lamaida Manipur da laigadoriba interim government asigi matangda kupna neinari atoppa ing kumja 1998 ki me marigi anaubu jukki edition da hijam irabot ke chepong asida itattatana yauriba maram kharadang hairiba headline asigi makhada interim government ki puning chingchiladuna asumna iri लिसिंग समापन निफु मरी इंग दिसंबर तांग निपांदा श्री इराबोट सिंगना प्रस्ताव तौदुना कसार जिला कृषक सभाना दाबी तौखिबा भारत स्वाधीन फंगलबा प्रदेश खुतिंगना शासन मकुत फंगलबदा निंगथौ पानबा लैपाक मणिपुर असि मणिपुरी न नमना लैबनी मागी लोल संस्कृति अतै जातगी पुमतोप तोपी अदुना मणिपुर की ताइनबा हेक थंगनबा मणिपुरी न नमना लैबा कसार की नोंपोक थंगबा सरुक मखै मणिपुर की मनुंग सन थंबियु अदुगा प्रदेश अमद तिनबा अमसुंग तोपना लैजबगिदी गणतंत्र की नियम मतुंग इना प्रजाना लेप मतुंग इना थंबियु हाइजखिबदु प्रदेश खुदिंगदा लोल अमसुंग संस्कृति की भीतिदा खाइदोकपगी वा खंदरकप मतमसिदा मणिपुर की मरम असिमसु इंटरिम गवर्नमेंट अमसुंग असम सरकारना खनबी हौनबा निंगसिंगजरी lamyanba asigi wakalon gi matangda langonjam iboyaimana makha tana asumna hai Dhaka da leirurubu matungda nupilangi karigi phadringai khotringai mamangdasu lamdam state khoigi lomi gi krisi somoleniana 1936 ta namondeling khatba hore app masisu Dhaka da pirakpa ithinena lowi maramdi Bengal da mane jamindari system jamindar singna tenan sing vote piba nei biba adudagi tenan ki iho te baga gi karigi wari khara soidana leirenia aduna ma krisi someloni linkala adugi di ma jele gra chaitar kolom adal leithokramina 1946 ta thogle an bada krisi someloni linkatpani 46 ta thoglaga madugi krisi someloni gi mifam phamaba matungda krisak sabha in ole mamingsia adudani mana bhole pa ulong da kai haisi marxism leninism da lupchaba amanina ma ki marxist ideology gi enomadi mangonda leire madugi ideology dugi kan amane ne kuin lowe anu bujuk harisi anu bujuk harisi kari no mana anu bujuk harisi modern irama ki mana hawlisi prithibigi klaibi itihas ta magi matam du da mana anu bujuk harisi magi yanan base phongsi gi man pirisi maside ampalana pirego adu kari no man si harisi di anu bujuk harisi di hai matam da 1917 da Russia da Great October Socialist Revolution tore aduna socialism linkat khre mioi begi asyangba maning tamba haiba anoba ira jukama haurena loweba hibida atopa panba yaba amana sephong asigi khuthangda matamdugi mahiroisingi oibu wafam kaya puthoktuna mahiloisang singda lauriba phigi matangda amadi khunai asigi nupi singi oibu wafam singsu lamyanba hijam irabona iba sephong asigi copy singda thengnari ing kumjale sing machamapa nifu taret ki August ki tang 12 da phongkiba anaubu jukki kunamasida Manipur Mahila Andolon joy oire tha asigi manungda khetipuron yelagani haiba pawsi yauri
अतोपा सहीदुमकी मे 19 की खुनमदा महिला सभा हैबा हेडलाइन अमगी मखादा इंग्लिशिंग मसमापन कुंथ्रामापन की नुपीलान आंदोलन लुसिंखिबा मणिपुर की अमत गायरब नुपी की मरुप महिला सम्मेलन अमुक हिंगत हनबगी मतांग फोंगली सेफोंग असिदा यावरिब वारोल असि समजिन्न हायरबदा इंग्लिशिंग मसमापन निफु तरेट की मे तांग 13 नोमाइजिंग नुमित के नुंगथिल पुंग मंगा ताबदा वांखई अयांग पलिदा श्री जुक्त सभी अमसोंग जुबती अनीन कौदुना महिला की सभा अम फमखी सभा अदुगे मरुवैबा उद्देश्यदि 1958 इंग नुपी आंदोलन लुसिंगबिखिबा मणिपुर की अमत गायरब नुपी की मरुप महिला सम्मेलन अमुक हिंगत हनबगी मरमनी सभा नेत्री की भाषणदा हौजिक नुपीन हौगलकलिबा असि नुपागी यक्नब ओइगी हाइबगे नते पुनसिगी लानफमदा मतिक चाबी लोइनबी ओइनदब होनबनी हाइना ताकपिखी सभा नेत्रीना सभागी मका थाब थबक श्री जुक्त खगेंद्र सिंह सिनबिरमलगा लेंखी श्रीमती प्रमोदिनी देवीना महिला सम्मेलन हिंगतनबा रिजोल्यूशन थांगली सभान लौखी मधुगी थबक तौनबा महिला तराना कमिटी अमा सेमखी अतोपा नैनब याबा अमना लमयानब हिजम इराबोटना मतम अदुगी लायरब प्रजासिंग थेंगनरिबा अवट अपासिंगी मतांगदा अनौब जुग चफोंगदा इतत तत्तना पुखतुना मरी लेनबसिंगी पुनिंग चिंगसिनब होनब असिनी मतम अदुदा स्टेट सप्लाई विभागना येनबा मणिपुर की चाना थकनब थुम चीनी केरोसिन थाव सेना इनब फी लंगना चिंगबगी चाकथोंगी मतांगदा महाकना सेफोंग असिदा इकी मसी इंग 1993 की अक्टोबर 12 की खुनमदा मणिपुर की सप्लाई हाइब हेडलाइन दा मे 15 अमसुंग जून अमगी मरम खरदंग हाइब कलम असिदा थेंगनरी मसीक लोइनना सही दुगी अक्टोबर 5 की खुनमदा पुखाउ लाइन सोरोक की खुदोंग चादब फिबम हाइदुना मियामना लंबी चथोक चसिंदा थेंगनब खुदोंग चादब सिंगी मतांगदा मरी लेनब सिंगदा खंगल्ली मणिपुर की आइन सभा की मतांगदा भारत की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लैरिबा निंगतम आंदोलन हैदराबाद की इरांग भारत लाकदोरिबा निंगतमगी मतांगना चिंगबा मरिक चुमना फोंगदुना मियामदा पाउ यौहल्ली अदुगा राजनीति की लमदा इराबोट की मायोक्ता लैबा मियोइसिंगना मंगोंदा सिरकपा मराल सेंगदोकपा माबु ताथि तावैना हुंदुना nganglakpa kaya ngakthokpada sengdokpada anaubu juk chapongbu इराबोटना खुलाई ओइना सिजनकी मतौ असुमना खुनाई असिगी राजनीति की सेमिटलोन समाज महिरोय नुपी की शक्ति लौमी सिनमी याउना सोथरब कांगलुप सिंगबु योखतप याउना लम कयादा मियामगी मिट नाकोंग ओइनबा लमयानबे हिजम इराबोटना जर्नलिस्ट अमा ओइना थबक तौरोंकी हैबसी हाइमनब ठोकते जर्नलिज्म की लमदा खुदमाबा लमयानबा सिन पिबिरंब खुदोलदुना ngasiगी मणिपुर जर्नलिज्म मपुंग मरै फारे गणतंत्र चटपलेबाक असिगी जर्नलिज्म की लमदा थबक तौरिबसिंगना मियामना थेंगनरिबा अवाब पुथोक्तुना खंगहनबा अमदी गणतंत्र की मरी शुभ युम्बी ओइना मथौ तौबना लमयानबे हिजम इराबोट की मफमदा उत्पा असेंबा इकाई खुमनबा ओइगनी मातांग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगमुनु पुथोक्चबा अखनब थौरम लमयानबा हिजम इराबोट अमसुंग महाकी जर्नलिज्म लोइजरे थौरम असिगी आइबा थोकचोम जोगेंद्रजित न्यूज एडिटर थौरम पुथोकपा गिन गांगते एडी न्यूज लांथोक सखिबसिंग ngangom किरण अमसुंग माइबम डिजमनी